Ali veste, da je v Vojvodini biserno ostrvo, srebrni otok, kjer raste prav posebna vrsta grozdja, muškat krokan, katerega ni mogoče najti nikjer drugje? Ja, to je ob reki Tisi v bližini Novega Bečeja. In prav tam v Banatu je potekala 9. mednarodna trgatev turističnih novinarjev. Gre za idejo Draga Bulca izpred nekaj let. Predsednik Društva turističnih novinarjev Drago Bulc, avtor novinarskih trgatev posebnih vrst. Od kod zamisel in kaj se točno dogaja? Ko sem bil star 65 let, ko sem dopolnil 40 let delovnega staža, sem moral po našem ZUJF-u v penzijo. Ker bi se pa rad še srečeval s svojimi kolegi, sem si moral nekaj izmisliti in sem si izmislil mednarodno trgatev turističnih novinarjev, ker vsi tisti, ki sem jih poznal, najboljši prijatelji in kolegi, so imeli radi dobro vino. No in potem sem se nekje odločil, da se vsako leto dobimo, vendar da trgamo samo avtohtone sorte grozdja, da bo to posebna trgatev. In 5 trgatev začetnih smo imeli v Sloveniji, da smo testirali, če to pije vodo oziroma pije vino, in potem smo začeli v inozemstvo. Najprej smo bili v Avstriji in zdaj smo tukaj v Vojvodini, ker ko so lani prišli iz Novega Bečeja na sejem Alpe Adria, so nam predstavili to vino, za katerega noben ni vedel, odkot izhaja in da je tako omejena količina in tudi teritorij. In zato smo zdaj tukaj, imamo se lepo, nas je okrog 30 iz 10 držav. Delajo narodi ljubezen, tako kot je v sloganu Slovenije. Tako je, ampak mi smo globalisti. Mi meja ne priznavamo, turistični novinarji, ker potujemo po celem svetu in se radi družimo in se imamo radi. Zaradi zglednega sodelovanja slovenskih in srbskih turističnih novinarjev in prijaznih gostiteljev iz Vojvodine je letošnja mednarodna trgatev turističnih novinarjev potekala v Novem Bečeju, kjer so ohranili vinsko trto krokan, ki raste samo tam in nikjer drugje na svetu. Mi se sada nalazimo u jednom vinogradu na Bisernom ostrvu, koji je uglavnom zasađen sortom vinove loze muskat krokan. Ovde uglavnom dolaze turisti, ljubitelji vina, ljubitelji dobrog i kvalitetnog grožđa i oni koji proučavaju konkretno ovu sortu. Sorta je jedinstvena u svetu, od toga 931 hektar je pod zaštitom. Tudi po zaslugi mednarodne promocijske akcije turističnih novinarjev se odnos do teh sort spreminja in ogled vin iz teh sort grozdja se vse bolj povečuje in širi tudi prek meja tistih držav, za katere so značilne. Gostitelji trgatve v Novem Bečeju so bili letos turistični novinarji združeni v Fidžet Srbija, na čelu z vinskim vitezom Đorđem Mihajlovićem in turistična skupnost Novi Bečej, ki jo vodi Saša Dujin. Gospod direktor, kako se razvija turizam v Novem Bečeju? Mi smo na nekom početku, nažalost nemamo ta iskustva kao Slovenija, ali zato želimo da učimo Sloveniji. Ja često dolazim u Sloveniji, baš primjere dobre prakse, moje koleginice i kolege isto, na sajam vaš obavezno, jer tu sklapamo nova prijateljstva i pokušavamo da nešto što kod vas se zove kmetilstvo, da to prenesemo kod nas, da obzirom da je Vojvodina i Novi Bečej se nalazi u ravnici, da je ovdje uglavnom poljoprivredno stanovništvo koje se bavi poljoprivredom, onda je to dosta logično da pravimo i ta gazdinstva, domaćinstva koje će se baviti i turizmom, ne samo velikom agrarnom proizvodnjom, stočarstvom, nego da to pretvori malo i u seoski turizam. Tako da na početku smo cijele priče, evo vidite danas smo ovdje u Vinogradu, put se u ovu regiju radi, to je znak da je država i opština prepoznala turizam kao važnu granu, time će ovo Vinogorje spojiti s ostatkom, bit će dostupnije samim tim, lakše ćemo vašim, recimo, Slovencima ponuditi i dolazati, jer do sad nisu bili uslovi da ovdje dođe sa autobusom, da se recimo u svaku doba godine može posjetiti, da se može probati vino, a samim tim onda i uživati u ostalim produktima turističkim koje naša opština nudi. Pa ćemo vidjeti šta od tog možemo razvijeti bolje i više. S čime se najviše ponosite?
Ono čime se najviše ponosimo to jeste ljudi, to je taj neki mir koji naši ljudi nose i prijateljstvo, otvorenost, a samim tim smo dosta toga uradili unutar nas samih, ali zato i u našoj okolini. Mi smo jedan od najrazvijenijih, govorimo na Tisi, time otvaramo nove mogućnosti za razvoj turizma. Ob reki Tisi so številne počitniške hišice, po njej se lahko popeljete z ladjico in se razvajate s čudovitimi razgledi ali pa kar zaplavate. Novi Bečej in njegovo okolico dopolnjuje muzej Glaševa kuča in ostanki srednjeveškega samostana Arača. Posebna znamenitost pa je muzej tehnike in traktorjev v Žeravici. In kako poteka tradicionalna banatska slava? Je likuj djeva imjevo črevje i rodi sina Emanuila, Boga žeji. V večernih urah pa je nepogrešljiv obisk tradicionalne tako imenovane kafane s prav posebno glasbo in vzdušjem, kjer igrajo za vas po naročilu, kot v kakšnem Kusturičevem filmu. Takšni so vtisi iz Novega Bečeja, kjer je veliko za videti in doživeti, pa seveda obiskati vinograd Tiska Perla in poskusiti muškat krokan.